Макдональдс ресторанда да паян ача күнне уявларыш. Ноябрь шеремежинче кунда шүленех ядарлы акцирдеть. Хархинче унда пирен телерадио компанияде худшынче. Журналистем кассум нетачеш. Ача күнне халалланы ядарлы акция ноябрь үйхинче тенчеримен бур Макдональдс райырдеть. Шав жутра расшири вишерытла ресторана келеген земде баян, ожаланы жырулме туянса ачасыне булшма булдарчеш. Кассуменче вара артистсем, спортсменсем, журналистсем. Чувашен телерадио компанияшченесем акция пушласа худшынчеш. Терлікаларым ерцы браганцем кассум нетачеш. Чилай же ноябрь шеремежинче ожаланы жырулме сутнымен бурукша, ачасыне булшма кайныне піледенге. Шавынбада ядарласа келнене де бұдармаря. Унзыр бүшне кыжал ядарлы шыры туянаган земде ыры еше худшынма булдарчеш. Шырызыне ачасем хойзем жулшласа кыларна. Візіне ноябрь вежеченех туянма булать. Пуғыннымен бурукша вара хузанда, ача пыча клиника больницы жүменче Рональд Макдональд шурчы туны жерегая. Шапламайба варах сыпленеген ачасем ашамы жібе уйрылмеш. Ресторанда баян чын уяв. Абат шимешпе сыйланны май ачасембе ашамыжы илемлі юры кевебе келенче. Кассуменче драгансем хушинче вара, хыне евер омордуда бушланче. Кашниех туянаганзене илертме, ытларах шырулме тада шыры сутмады рышре. Пиренбе бірле кассумне палычва спортсмене Альбина Майорова датычы. Кумбек акцияне премеш худшынады, биде ырыгым алба, интереспе худшындым. Итлашин нумаях судаймарым инде виже колечко ба, виже картошка сутрым, ну ебе унбада савынышна. Палах шагынбек акцизем, ширлі ачасыне поддержка дума, кирлі дезе шутладып, каждый жиында пір колечко елзенде, ачасыне поддержка дезе, биде бужик поддержка дезе шутладып. Акция уйрыма хастар худшнаган зем вара пирен телерадио компании парнисене тивешреш. Республика Галарым Валли Надежда Яковлева, Евгений Анисимов.